Koe maulotu e hoko ai pōpō ki ko hanga he lau maari e o whakarea i e te koe. E vahe mo ki mautolu. Koe tāpua kia ke kau whanongo, ka koe tāpua ki mawahi ke te koe, ke mō whamiri. Ko taitai mawahi heri, ai whai whirotonga pamuno ki whamiri. Pamu tofi. Ko whake e ki te moua. Ka ko mowhiri. Ki o mai e ka hono orita whaiwhai lau. Tō hake ne mo ui. Ki hanga pe e ki o whaki. Ki ane topo haki. Pe peke ngā lau maare. Ko nau tāria si iso ki lau mo ui. Kai kia mea e mawawai a he wani. Ka hoa lau maari e. Kone whakawhea si so kalais ke le mo ui. Ka one tāre ke le moi ka kato kia. Whawhawha e tai moto mawhana ki motoro. Tai le ka uifi. Whaifi. Totoko pe behefo ke whaifero tonga. Kauifi totoko, pa me kauifero tonga. Te whitoi e tau heni ko he ahoni. Pe ako Ouau e tau ko e ni. Ko mākai e tau uafe ua tolu. O kaiki toi kehe heni, pa mo e tahahiwa ono nima. Ano kamatai au I fie kahi wano lima kia te au o kai te toi kehe pa mo i kahi wau atolu. Kamai fōu toki a koipe. Ka ko taitai lelei ai whanki tamai ki kona o te hanga o te kamata fōu wa I fi e Kolisi Piula. Koe lotu beba mo e whaamu. E whaiwia he o tua e whaifi. O makau toko ni, se no a koe ki motoro. Ke hoko homo talenti, hoko no ngaea ke mea lea, ko tuku ke mō ngaea ki, ke tarai pēra nganga e iki. Pea ke ikuna harau maarie, ke porea mai langi. Tumo ke kamata ki tau lotu pa me tau huko tau e ki e pongpong koe ni. Lotonga e tau ke I mao e kau e whi heni. Kau Kolisi tōko, whataha mo kusi lotonga. Ke nao mai, hai tau whasi ki kamata aki a lotu e ako ni malo.
le mo ke teu ke poponga katape e teu tak mua i loto toa mafi mau tamai whahavani e Fiona e Fiona ku ta pāho huawha e Fiona ponou kamatu e to huawha roto langinga na panau karanga o pehe maonioni a sihoa e ngai kautau o katai ho mau lau maari e o toa wope mai o wha mo maonioni o maonioni a Fiona o kai ke lawa ia ke whakataua ni mo ngā kore e a Moses ia Fiona ke mamata ngā tonu no mata ana lolo e whinangalo a Fiona ka ke tari e taimina ke si taka whalu ai e pongia ia Moses e koe ke lawa i hama mata ke mawakai tonu ke a Fiona matunga peko e anga hala i ka mataanga e nesko e ni ke au mau pehe ai pe Papitaiso mau lau maari e ki tāki o mau mata ke a Fiona ai au hau mea ia mau mālohi io koe a sihoa atonai o ke whio i he mō ngā ke tawhi mai mea ia tāpu aki umarirei hono katoapi i nāse ai mau tolu whahinga tangata awe munu ai mau tolu tāte pasteni Kama pasten marolo mau kau fataheni pege to nga kau flau pa mi muri kama matol ko tape mau foto ai toani tare na to tapu aki mana wa mo ui ki ga fa kolo ak matol o se mai sapate ko ni o sapate ti matol ma la me se ne pa mawako fo fora Maraki mautolu, whatupe o toa ki mautolu. O hanga ake pompon whakakoloa koe ni, i kore pēr tāpo ake a Fiona. Ma sio ke whai mea rawa e a Fiona, ki taimi no nou na whai ano whamohe pe mei ulu, e whakakau kau koe ni. Whai ano whotutu e ngai polo kalama, whai ano ngā wei, Ko aho pa koloa koe ni o maulea whakatoa pe koe i kipe. Kai ke honge whangataa e whanonga ngai, na epe ono ngai pore, na epe ono ngai ta au, na epe ono ngai ta fia. Whawhetai he tachi hala, whanonga e a Fiona, mautuota mātu wai. Pompon whakoloa koe ni, a tōnga peka tataki a Fiona. O whanawa re so ni, ke tōko e mālohi ki a Fiona. Ke mawhawharala i a Fiona. A mōni pēa e tānoa e apostolo ko Paula. He tu e mamo ui na tatu a whanga e mamo ui. Pere tu hau whai, ai anga e mawhanonga. Ka whawheta, e prani whai whamui e Fiona. Neongo e mau tōnou nou, neongo e mau ahala. E nei pe prani whai whamui e Fiona, pe mau hufanga ai. Ke ha mau whainga maari e, ke mau mauai e rangi, o mauai e taloni, ai au ke hanga tiu. Bai hake, a ngai tōnga ko toa pē, tātai pasteni ki kawa mai mea te ia. Ma tātake o whai ke misiona, ka mai ngai whohe uri ko toa pē, tupe mua e mālohi a Fiona, ke tawhi mai, ke hanga whai ria ni mua ia. Pepe fo ke pure ako ka mai,
whanau ako, kau whai ako, matunga e mau iheni, ki mau kau whata mo whanau tolu. Whawho e ngahi mea ifi, whakato e ngahi mea ifi, matunga e whai e whai lau lau e kau Kolisi tutuku, me mei mori, na lama mai e toi langa haka, a ki whare popo popo, na mawanga maheni kei ki mua, ka ngai tau lahi, nei holo. Pa ma whamalo e ki whai ia ki whai. Kore pe tāpu aki ke pui ako ka maa ka whai ako, whai iwi e me kau iwi. Na fo ia pe a whione e te nau tolu ke hoko ate ngā ue. Kai koe ngā ue pe ke sia tangata, ai ao ngai a ke tarake a mongore e a whiona. E kau fulau no mnau kau me pe wimuri ki whai tāpu aki e nau tolu, ngai whi lau lau katoa pe na nau whai. Tu pe ke hoko ia, e whilau nam kakala ia, e a whiona, e tāpu aki e ti nau tolu. Tol mai ki mātou whalufua, mau. I mamaro e whareni, tu pe mua tamai ki marau marea whiona, na whia ti mātou. Hae ngai wha au kawa, mna ke tutu i mai e tangata Malanga. Ko President Malolo ia, tu ke hoko e ngahi, ko whola ko ia, ka vai kawaki. Ko ki te ngai musita sisipe, e tolo mai aku mamai loto. Pe ka pau e aka pe tufu e afa. Hoko ia ka mea ngau e ma tau au. Whai he mamani koni. Tā wak mai a tama e kia manake ne whakato e Ouau Malanga e honi. Hipo malau mai e rea te ia, waka mai e te ia. Pe tuke hoko ia tā puaka ti mato. Mai mea ko ki hausia e maulotuni. Whaat loto pe pa mea whiona. E kaisiko mau whamoi. Amen. Tamen ke tanaka e tau ngai mea wha, a mai e maha mawhuru, kore ke kau tīkoi ni e Kolisi, e nau lawa mai o tānaki.
E o tō mafi. Ko mauta mai whahewane a whiona. Ko sia kai ngā kuna o tāna ke ngai mea ofa. Ke whahonga ai kāpua ki mai ofa a whiona ko whae ke maunga mo ui. Si anoa ia ke kāpua ki ko ke wha ki mai mo ki mautolo. Whai kāpa mga he wahe o mo fulu e koloa ko ke wha ki ke whakafoke at pe mua ia ka oi ka whai whenau lau. Whai kāpu ki na mai ia. Ke hoko ia ke kāpua ki ke ngau e a whiona ko tuku mai ki mau whai maa mani koni. Whai kāpu ina kotoa ki ngau tōku nau wha ke ngai mea ofa. Ai ngau tōlu ne wha kaunau lo tōke whai a ki peho ngau e ki kau mai a whiona e ki ngau tōlu. Mau kore ngai mene e kaisi ko mau whamoi. Amen. Ko e Ouau mawahe o e bongbongo ni. Ko e Ouau no whanapui ai pepe. Ai whai whibe mhono hoa. Whai langai ki e aho a hona Papitaiso. Ai au whai i a hone. Tau kau whada i whiwhia. Tau kau whada i tū koloria ki o tua. Ko ngai ngau e ko lava. Ngai mea whaafo. O whai he o tua. Tau tai maria i ākweni. Ko e potutohi e toho me ia e whakaukau e bongbongo ni, o tau ia me tohi koe a Rock Samuela. Te ulau me me vai ulaki vesi koe a hono hongfulma hiwa ke au hifo ke vesi koe a hono wanoa. Pena nau tūheng hake i he bongbongi o alu ke au sihova. Pena alu hoko atu ki hanau whare i lama. Pena ilo e erikena a hono unoho. Pena ane pena manatu ia e sihova. Pena hiri a ngahi mahina. Nane whare i. Nai tau tamai a ana. Pena pehe nane whare i. Ai tamasi i. O ne ui a hono hinga ago Samuela. Koe pehe koe mea. I he kukore ia. Pena mea sihova. Ko ingoa Samuela ko hingoa ia o fuagawa mutua. Te au bege fuagawa fo o ngau e kai. Pe tano me mi toi ai tu faharo mai hingoa Samuela. Ia e nga hingoa Samuela ko nau iloa i he whanua preanga family. Au ke ngai kauta. Ko ngau e hingoa Samuela i he toi tabu. Ko kore pe mi he iki. Ko whae ni a Samuela ana. Na au beo malokia ia he palofita e o toa hange o kuke hao whai a hokona i he whare lotu. Ka koe tangi me tau tapa na he whiwhine koe nina ntarange o kui kai te u kona pe te hua kawa ia. Ka koe mea e ku whia mahu ke fua ho manawa ke iai haku tama o ku hinga i a e ku whai e ngahi toonga o hange o kou kona ka koe lotu mo e ku whetapa ke eiki kene whake maha ngutama. Nai toa ai ai tala koe ni pia mea ilai alu pia hoko ke te koe ai au puke kore. Koe fua no mana wangu Samuela. Pia tala he pio kalafia toi tapu na ikai hapalo fita e te lahi hake i e Samuela. Koe tangata na iloa koe palo fita na uia o toa. Na ane lama fotu ai mate. Pea mo ere ngahi tala whapalo fisai nai hoko ia. Hiri ai tau tolu koe a Samuela. Nai tonaki ai ana a ene whilau ke o toa. Pea ne ave a ene tama o tuko ia ke nima koe o ila igen hanga tāwa ki. E tala mai ke te tau tolu he wholawhola. Ko hina u kore ma mi he eiki. Ko toi whakafoki me ke eiki ke aunga. Koe taule tau tolu e Samuela ma me ne tokoni ka ilai no ngahui o whare. Whare lotu ke maa. Whakawawa no ngahi matapā. Te teo e ngai whilau anga ko hui koe tala eiki. E talu me mi ai. Pea mahono tala ai e tala koe o Daniel o Samuela. O a mai ke a honi. Koe palo fita ia ai o toa. Pongpongenu ta wau heni ai whai whiwe mahono hoa.
Pea una hau be mona moena tama ke de fa foki be he egi he na kore be he egi pea go ni go tali he egi o fa na no ingi na wa a ke koloa ko fa ke an ena tama ke de na wa po ngeni de u tu adi moani he o kore ke fa I fi be mona wa ke na la mai ke kau fa da I ta pa ke bongo ni mala. Ko whawhei ai se si rau kauhanahi lotu. Pea tua mafi, ko e tui o taimi mo I taniti. A whiona ko e whakatupu e University of Mau iai. Pea ko koe au hake ki kei ngahi lotu mo e whawhitai. He utau ia pa me a whiona, ko e tua na ke iai, o kuke lolo tonga iai, pea te kei iai pe o au ki ngā ranga taimi. Mau whamare more a te bongbongini, he mau te abaa, e mua talo ni a whiona, ke mau momoi atu ki a te koe, ai pepe wale kua ke whakia, ke sione pa muhanhoa. Koe whainawanga mai lote a bongbong koe ni eiki, hi whangi lau maare maanioni, o ke a whio he mo ui a ki damsiini. Pea ke hoko ai a ki damsiini kwa tau tāle lei, o e aho e a bongbongi he ane fulahi, au ngai a ki hau mātu ape mo e whanua, kai tau tonu ki he sesi pe mo e ngau e a whiona. Whadawange ke tāpo ki ane mo ui, ke tupulaki o hange ko sami wela na mau wako e bongbong koe ni. Pea ke hohoi mai eiki ki a te ia o hange koe ia ko whaki he kohiri, pea ke aunga ia I he ngau e anga ku ke tokonaki mo ke teu ki mātou kei. Tāpo ki mai o mātua mo e tauhi whakaho ko tā peu na whai, ke hoa moe na tonga mo ui pe mo e rea o na whai, ke whanongo ai ai ki damsiini he ne tupu, pea ke ako me ai a ene mo ui he aho katape. He koe whaki ai a whiona, koe koroa ai a au, pe te ke whia mau, ko whia ai tama mana rirei nau whaki ka te mua ke mo tauhi. He tuwe mua ke hoka ai aho koe a tena whaki a ke te koe, o momoi a ke a whiona, nā ke whaki pa koe ni, o matai momoi a te peke te koe he koho koroa. Tāpo ki mai o mātuani, tāpo ki mai pa moe, fuahana manawa ke whakakoloa I langina I he ao katoa. He upea e mau lotu I a Sisu Christ ko alo kako mau whamu ui. Amen. 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 Si o tau. Koe pot wholafola o te whito ai ai Malanga eike o pompongi ni. O toia me tohi exotosi, wai tā whitu be swaru ki ono tahatoru o pehe ono whakalea. Pēnei hawa Amaleki o tauia Israeli leftimi. Pēnei whekau e Mosese ki a sosiua, whili ha tau kau tangata, pēa alu o tauia Amaleki. Te utu a pompongi ki a tumutumu o mounga, mo toko o tua I hoknima. Pēnei whai e sosiua o hange ko whekau a Mosese ki a te ia, o ne tau ia Amaleki. Pēnei aroha Mosese, mo elone, mo hua, ki he tumutumu o mo unga. Pēnei pehe, ia hiki ki olunga ai nima o Mosese, ne mālohi a Israeli. Pēa ka tuku hifo hono nima, ne mālohi a Amaleki. Kai ne mamafa ai nima o Mosese, pēa na nau toa ai maka o tuku ia ke ne hekai. Pēnei poupoha ke hono nima, e elone, mo hua, ko toko taha ki hono tō matau, pēa taha ki hono tō hema. Pēnei tai ngā wei hono nima, o au ki he tō ala a. Wes tātolu, pēnei I kuna e sosiu a Amaleki, mo hono kakai,
Aki ai mata o hele tā. Malo. Our scripture for this morning is taken from the book of Exodus chapter 17 verses 8 to 13. Exodus 17 verses 8 to 13, and it says, Now Amalek came and fought with the Israel in Rephidim, and Moses said to Joshua, Choose us some men and go out, fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. So Joshua did as Moses said to him and fought with Amalek. And Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. And so it was when Moses held up his hand that Israel prevailed. And when he let down his hand, Amalek prevailed. But Moses' hands became heavy, so they took the stone and put it under him, and he sat on it. And Aaron and Hur supported his hand, one on this side and one on the other side of his hand, were steady until the going down of the sun. So Joshua defeated Amalek and his people with the edge of the sword. Malo. Tau whamalo whoki tau kawhatahaini, pe mo e kauwhitutuku, pe mi asereria, no sila, ama Amerika. Na lau mai ki tau kawhatahaini, hui ngā wanga e whenga maarie, pe hoi kauwhi a Tonga ki nā wanga tō kakato e whatongia e hoa koini, pa ngā i pe nā lau mai. Hui a koe kore te timotoro, kore peke kaureka, Ifi kone a Kolisi, haleluia aini. Tuanga pe mua ke mō ki maroro pe, kai uinga ki tuanga whenga maari ki he kauwhi tutuku, ke nau o mai haleluia. Maro.
Papitaiso ki family. Kore peke o whanga pe mua i ngahi Tongatapu ko Ouau. Ko whamarumaru atu pehe, tanga maru ka kato e whanua, me moe lotu. Ka e tāmo mōku e whangamari e haua koen, ke whahoko ai ai whatongia ko kounau ki ai, e he kau taki o e polokalamaina. Na e whakahama i pēa e whatongiani, pe au talange pē ki he whaifekau, ko ngoi ko e whatongia eni o e kau tangata eiki o e aifi, ko manoa, ko e rikena, ko whereti aho. Pea e whaifekau, ke u whahoko pe mua e whatongia. Tau tahi wano ni ma, na kamata e iwi, pumero ka lava kai a opeti, na kukei i he apiako ko hiliati. Ono fitu, na kuhu mai ai ki apiakoni. Pea, ko ki i whalawe pe nia ki hanga e, ai lelei ko hanga he Kolisi o whai maaku. Ai whamore pe, koe fuafua vesi lauloto na akuako i he apiakoni. Koe tohi a se misi wa he wha vesi hongo fulu. Humble yourselves before the Lord, and He shall lift you up. Whakawai koe he ao oe o tua, pia tene hake a ki i koe. Mauroto pe vesi ko ia he fuafua ho mai. Pe hanga e pe uhau ke whakaukau. Whenga. Ke au sia. Ai whakawai ho mo'ui i he ao oe otua. Pe nau whakaukau ke whaiai ai Malanga eki oe aho. Pea e tai pēna whanonga e whai ai Papitaiso, pea o whakaukau ke riliu e whakaukau ke Malanga eki o e ahau. Pea neongo pē e te taulawe mo whakamamawhai ai ikuna i he pongpongeni. Na tau se lawe ki ai i he lau toi Sapate, ka koe ki isio pēnia me e ta whaaki e taha ke toi tātāna ki atu. Ke whakama opo. Ai whakakaukau ko ia o e kawinga o e pongpongini. Pea ki mua pe mua ke tau kamata, o more, tau tomua whakawhepe mua lau mari o e iki ke ne wholofola mai ka ti tau tolu i e ne wholofola. O tua mafi, ke awhio mei ho taloni ki ho whanau he hoa koeni. Mau te fua i holo ko Vakaua, ke whakaunga atu, ki he wholofola. Te ke wholofola mai aki ka tik mau tolu he pongpong ko eni. Lau maari e mao ni oni. Wholofola mai mua, whaunga mai. I ho tamai o eiki, ko he anga hala lahi whauko, ko he vai fuu iho au. Ke hoko pe mua e wholofola e pongpong ni, ko he whakalota toa e mau mo ui. Ko hia pe eiki, mau au sia ai taimi fraus osi o e mamani koeni. Tau whie mao ke mau ikuna, i he au atu ki he ngata anga. Kore ngai mena klaisko alko mau whamo ui. Amen. Hange pe ko ia nai lawe ki ai vesi wholofola o e pongpongini, i vesi hono fulu maa tolu, na e ikuna, a so siua. Pau tai loi katoa pe tau tolu ai tala noa. Pea koe whakaukau koe o pongpongini, ke u to'o mai e whuilea ikuna, ke to'o mai e whakaukau, o kou whakaamu, ke whakaloto toa i ki tau tolu,
ke tau hoko ko e kau I kuna. I mai o ako I kuna. I ngau e asiasi I kuna. I tau ngahi Kolisi tutuku te tau I kuna. He kōtui ko e tau mua fisi mua peia ai o tua ki ene kakai. Ko e hapeha whahinga, whatongia, whahinga ngā ue. Ke tau whaiwhinga ai. Ko e tau mua ai o tua ke I kuna pe ahono kakai. Ko e whairea I kuna I ka una a. I rock whakaukau. Iwi me loto he Vaini. Power from heaven. Vesi hofulumataha. And it came to pass when Moses held up his hand that Israel prevailed. And when he let down his hand, Amalek prevailed. Haua Amaleki ke tauki a Moses pe mo kakai ai otua. Na ai loto rifia I asosiua. Pe mo kau tangata malohi o family ai otua. Kane ongo ia. E whanongu pe a Mosese. Tautapu a Mosese ki he otua. Pe whai Mosese ai tūtūni. Mo ua tau. Ko au, elone, mo hua. We will go up to the mountain. E ala tu pe koe a Mosese koe ki funga mo unga. Ko mea koe na whai a Mosese, he held up his hands with the rock of God. Ia ngā e whakaukau, ko e ne tau tapa ia, mo ne whakawhei ai mafi oe o tua, ke whakamalo hii ai kau tau ko ia, ai whanau ai steri. Pena I kuna ai tau. Pena ai whakaukau, ke tau I kuna ihe mo uini. We badly need the power from heaven above. Ke tau mau ai kuna iha tapape o e mo ui. Ko e iwi, malohi, me loto he Vaini. Jesus called his disciples. They came and they were eager to go out and witness. Jesus said, please wait. Wait in Jerusalem until the power comes. Pena lau tari ai, lotu, au kai, pena ua ngata. E taimi kana lau tahai, na hua I mai lau maria mahonioni. Then Jesus said, go. We all know the result. First day, thousands of souls were changed. Second day, thousands of souls were converted to the truth of God. When Jesus was tempted, first temptation, it is written. It is written, second temptation. Third temptation, it is written. So, as we all know, that well-known verse, Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Believers, students, we can do all things through the power from heaven above. Te tau lava pe ke tau I kunai, ha whahinga whawhotunga whaifatongia pe, kihe eiki, kihe siasi, kihe ako, kihe whanua, e whalalaia, I he mafi, pe koe iwi, me loto he Vaini. Ka, kumilahi, ki he Tongatapu. Sane Vaini ma vestolu ki wā. Mo kumilahi he ngahi Tongatapu, koe hui, o mo amanaki ke mawai ai mo ui tangata, pea koe iaia, e whaka mo oni kia te au. Search the scriptures, for in them you think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Lea pe eni ai eiki ko sisu klaisi, moane ako naki kia te tautolu, mo kumilahi,
ki he wholofola ai o tua. Family, how diligently are we seeking the word of God? Nei ai ki rea ai whaifkau, nā ne whai te nā ko whanongo ai, pē he whaifkau, sasa whitu. Nā ku hu mai koe ki he siasi, nā ku whanongo o i lo'i. Koe ka kai sas a whitu, koe ka kai o e tohi tapu. He nai au koe ki he Sapate no ka whuru mā tolo, vesi lau loto me he Sapate uluaki ki he Sapate taha tolo, lau ma uloto. Kau whine eiki, kau tangata eiki, even young people, they recited verses from Sabbath 1 to Sabbath 13. What about nowadays? Whiwhia hon. Mahalo pe, even the very verse for that Sabbath is not being able to be memorized. Pehe e si so mo kumilahi ki he ene wholofora. He ukai ai mālohi i he wholofora ai o tua. Hane wena kulawe koe kai ane lai. Ai ahi i koe o si so kua tohi. It is written, it is written, it is written. 3 times. E whakamahino e si so, e ne whawhepaki ia setane, na e whawhepaki ia ki pe ai wholofola ai otua. O kai ai mālohi e wholofola ai otua. Ko manatua ia tangata eiki, hu mai ki he siasi. Pe koe lua atu e tau kautala vau ki he kamata Sapate, ki tau laki moia i he vee hala, Pea mai e tangata iki. Hei, mua ki whe. Mahoka, wau kamata Sapate. Loto loi. Pea ne tuku hifo i sa se awhitu. Ko whe su pa sege loto he whiawhi ki he whiawhi. Pea ko tui mawe tataki pia e iki. Hanga he kautala vau koe ni o oange u vesi. Pea tangata iki. He went to his house, he got the Bible, read all the verses, and on that very Sabbath, he went to church. Koe malohia o e wholofola ai o tua. Even me, before I came from Hawaii to study in the Adventist school, I determined in my life, I will never ever be a Seventh-day Adventist member. Because my dad was a minister for one of the Tongan churches. But when I attended the Adventist school, and when I read the Bible about the Sabbath, about the food to be eaten, about the tithe, reading the Word of God changed my life. And I praise the Lord. Family, students, and everyone who are here today, there is power in God's Word. And God's Word can transform, can change your life. As we live the life now, awaiting for the second coming of the Lord, please spend some time with God's Word. Mamureki mua hau taimi mo wholofola ai o tua, porque whaata ai o tua, ke wholofola ki hao mo'ui. Hane peko ia ka lau koe toha Sāmi tol vesi hono no. Ai mafi oe o tua I he ene whai whakatupu. By the word of the Lord were the heavens made, and all the host of them by the breath of his mouth. For he spake and it was done, he commanded and it stood fast. Whatupolangi mo mamani koe wholofola pe ai o tua. Pea hoko. Whekau pe
peato. There is power in God's word. And you will be a victorious Christian with the aid of the Holy Scripture that is before you every day in your life. O ngā taha. Family, we badly need unity. Working for this project, brass band instruments, the new set for Piula, America, Australia, New Zealand. They work together. And that is why this project just took a little time. They had success because they all work together. Moses went up to the mountains. When his hand was up there, Israel prevailed. And when his hands went down, Amalek prevailed. Whakangaya tu koe e so siwa koe e elone pe mohua. Kia I runga I kuna Israeli. I lalo I kuna Amaleki. Nā watu, hiki atu fumaka. Whatangu tua e tangata eiki. Pea nā tuu tafa aki. Hiki mo poupou I hono ni mā ki a runga. Kai taua so siwa. Pea nā I kuna. Ai whanau ai eiki. They work together. Whamalo ke kau Palestini. O ngāhi koristutuku. And I've heard them talking and planning from now onward. They will work together. They will unite themselves and work together. Ngāisias kāngalotu. Abiako ko Piula. Students. We need unity in these last days. Acts 4:32, a multitude of them were believed, were of one heart, one soul, and had all things common. Koe nofo ine ka wako ngā, pia nau lotu, au kai, vahe, o nau taha he mea kotoa pe. Taha ho nau loto, taha ho nau lau mārie, moi mea kotoa pe nā nau taha. Ka whakatau atu e pitaha no konga kere, paanga ko ia, paanga kātoa pe anau tolu. Te kohono uhi ngaia, nai hua ia e lau mārie mā oni ihe e nau taha. I remember years back, one of the minister came and approached me. Manu, very hard to win souls here in Tonga. Because everyone goes to church. And I said to this minister, I'm sorry. I'm not with you on that boat. How talang beg if I should come? I tell no according to love anymore. Disciples that Jesus called, they were just fishermen. None of them had a qualification from the theological schools, university, or whatever. They didn't go and study. Their qualification was the Holy Spirit. But then in order to have the Holy Spirit bless his ministers with winning souls, I wholeheartedly believe it's only ministers that is being filled with the Holy Spirit of God.
like the apostles. When Jesus said, when their lives were filled with the Holy Spirit, thousands of conversions from day to day. Family, we badly need the Holy Spirit to fill our lives. For the Holy Spirit to use us as we spread the gospel, winning souls into His kingdom. Fie mao ke tau o wonga taha. Nā, nofo ki he eiki. Abide in Him. We all know John chapter 15, verse 4 and 7. For without me, ye can do nothing. Fie mau ke tau nofo mo whakamarumaru I he eiki. Hangepe ko ia, koe asiko I he talanoa o pongpongini. His hands were steady until the going down of the sun. Nei kai toi tuku ange ha whainga maarie, ke toi mamahe e ne toka ngā, mo ne kumi to koni kihe o tua, a ne puke mau pe ai. Whataha mono toni ia, e elone pe mo hua, ke puke pe, until the going down of the sun. Whina mau ki tau nofo ki he iki, ane pika ko lawa te vita ki a ko lai ate. O kou aru atu ki a te koe, I he huafa o sihowa. Aia maino mai ka tiki tau tolu koe talavou, nane aru ke whehanhangai mo e futoa koe ni. He was with the Lord. He abided in the Lord. Like the story of Samson. Samson, 2 eyes were plucked out because he didn't do God's will. They led him up to the hall. And then the Holy Spirit spoke to him. As we know the story, he whispered to the 2 boys, take me to the 2 main posts that hold this big hall. Now, what was Samson? Piki ko Samson ki hong fupo. Ko ha ane me anai fai. Na ne kore kihe otua. Give me strength. Kapau na kei nofo pe Samsoni kihe otua mei he kamata anga. Ne kei ki nau sia ia e whaingata ako ani. Kane au whawhataha ma kau Filistia. Because he didn't allow the Lord to abide in his life. Family, whia mao ke tau nofo mao I he eiki. Tau whakamaru pe hono mafi. Tuku pe ke ne whai ho tau tataki. Tau kāte ke na whaingata ako tō pe. Ka tau whiohi pe pe moia. Nofo pe ke te ia. Whakaongongo pe ki ene te take whai kihe e tau mo ui. Tega kare dia mahe ni ma vesa ngufurma no. Ka go pehe mo a eva I he lau marie pea e ikai te mo whai ai ki he hori o e kakano. Galatians 5:25, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Romans 4:14, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Whawhatai ki he iki. Oku pole iki tau tolu, ke tau whakaongo-ongo, tau mui, ka tau aewa, I he tataki ai lau maria maoni, I he e tau mo'oi. Let me warn you with this. Romans 8, verse 9. Loma vai malu pia moe vesi hiwa. Ka pau oku iai hatangata,
O kui kai ki a te ia lau maarie oe o tua. O kui kai a Kolisi ene mo ui. It is very important for us, family, church, students. It's a challenge for us to make sure that the Holy Spirit is within us. Whaosek peki tala noa motua, o whangau e aki pē ke whakatangata aki e whakaukau whakaosi. Pēna iai haki o whiwhine o hawhai whakau. He grew up the pastor's house, but she felt that life still empty. Hange o ku noa ia pē ene mo ui, kai ke ne o ngoi. O ku whakalau maari, kai ke ne o ngoi, o ku whia, hange pe maha pe ene mokui. So she went and asked one of the pastors, what shall I do? Then the first pastor said, you have to know Jesus. So she went home, read the Bible, read stories about Jesus and how he worked and so forth. And she knew Jesus, what Jesus could do to her life. But at the same time, life was still empty. So she went to the next pastor. And the second pastor said, you have to know Jesus, you have to accept Jesus as your personal savior. She accepted Jesus. But still, life was still empty. Kei maha pe mo uia. Neongo ne talia sisu Kraisi. Kono eiki hohui. Kohono whaka mo ui. Kei maha pe mo uia. Life was still empty. So, she went to the third pastor. The third pastor said, thank you for knowing Jesus. Thank you for accepting Jesus. I would like to challenge you. You have to surrender your life. Tukulolo ho mo'ui. Allow Jesus to live for you. Kei maha beho mo'ui o talia siso. Ke tala noa pe koe pe ke fia ko ke talia sisu. Kau ke kei mo ui pe koe, ia koe. Kei mo ui pe ho kita, kei mo ui pe ai mo ui whakakakano. Kua pau ke mate hokita ka ke whakangongo ki he lau maari e maa oni. Family, as you all know that we are walking life in these last days. The flesh and the spirit, they contradict each other. They are fighting in our lives daily. Who would take control of your life and my life? Is it the flesh or is it the Holy Spirit? When we come to yield our will to the Holy Spirit, listen to the Holy Spirit, walk in the Spirit, the life that we will reflect will be the fruit of the Spirit. There will be no flesh in the life. But if we yield our will to the flesh, there will be no Spirit-filled life. The outcome of the life that we sow will be the works of the flesh. Romans 6:13. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God
as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. Sione and family. The call of God to your family to be the band master for Beulah College. I would like to challenge you. Yield yourselves to the Holy Spirit. Allow the Holy Spirit to empower you, to give you the wisdom, to give you the strength. And I believe 100% the work that you are taking, your family will prosper. Your family will be blessed from heaven above. And taking this stand today to go through the water of baptism, I praise the Lord for accepting God's truth. Fill your life with the Holy Spirit and allow the Holy Spirit to renew your life, to change your life daily. And as you go down to the water of baptism, all life will be buried in that water. And as you come out, the Holy Spirit will fill your life. And as you walk the walk of life, and as you carry the responsibility that you are called to, we'll be praying for you, Sione, and the family. And I hope your family will be filled with the Holy Spirit. The Spirit use you to train these new band members for Piula band. Kape mo ai ki o whai kāpkina ki tau tōru, whanu kotoa. Kia kape mo ai ki whakaukau o pongpongi ni. Kua whalo te toa ka te tau tōru. I whai e whatongia ki o tau e ki. Amen. Taime ni whai a whapapau ai kau kanti teiti o e Papitaiso pia kou whaapei ati nau tōru ke nau me haki o runga. Te ulau atu pe ai whapapau pia ke moutari io ki he ngahi whehui mo e ngahi toka te line o e whapapau. Ko kore atu pe ke moutari io mai ke rongo i mai e hisiasi. O ko ke tui ke o tua ko e tamai ke ono alo ko sisu kalaisi pia mohono lau maari e maa oni oni. O ko ke tari e pe kia sisu kalaisi ka ale vare ko e whei lau lau whare re ia ki ho ana hala. Iho tui ki he le tāta ana i ringi o ku ke hawai me angahala mo ngahi tautea. Iho si ake ai ki tā, whakataha mo mamani pa mono ngahi hala kohi, o ku ke tari a sisu kalaisi ke hofa mo ui, pa ku ke tui ki hana e o tua whamore more i ho ngahi angahala, pa ku ne whaki ki a te koe halota o ku fo ou. O ku ke tari ai tui ai maoni a kalaisi, o ku ke ilo koe whakalaloa e whare wheiti taki i rangi, pa ku ke tari ai ne tala o wha, tene whakaiwia koe, i a whia hono lau maaria i ati koe, te ke mauai ai maalohi ke whakahoko hono whinangalo. O ke tui ki e Tongatapu, ai wholofola na e whakamana vai e he otua, pia koe tuku fua pe ia ki e tui mo e toonga mo ui
ai karistiane. O koe tui o ku kei totonu ke tau he karistiane e whekau e hongo fulu. Pea ko ho whakapapau ia i he mālohi o Kalaisi, te ke tala ngo fuha ki e ngā whekau, o kau ai e whekau hono whā. Ai au whia mau, ke tau hia ia e fitu oi aho oi wike, ko e Sapate ia oi eiki. O ke tui ki hono sino, ko e wharetapu ia lau maari e maa oni oni. Pea ko ho whakapapa ia ki he o tua, a ke ai tokange kina ho sino, o ta ofi koe me ngahi mea o e ngahi hange ko e tawa mālohi ko toa pē. Whahinga ta paka ko toa pē o ta tau i hono ngāhi whakatau atu mo hono whakaao ngai pe mo e ngahi mea kai tapu ko toa i hono whahinga. O ke tari toka te nile e ngahi whaki whakalau maari e pea ku ke tui ke lau maari e ki te ko e taha ia o e ngahi whakailonga o e toenga siasi. O hoko wawe e whoki mai a sisu, koe amanaki whamonu ia i holoto, pea ko whapapau ia, te mateu teu ke whiroaki mo ia, pea te ke tokoni mohani ihi kehe, ke mateu teu ki ene whakaha mai i e nau ai. O ke tuhi ke whaumau e siasi, pea ko whapapau ia te ke tokoni ia e siasi a ke o ngahi wahe o ngofuru, mo ngahi mea ofa, i o ngahi ngā ue ko toa pē mo i toonga mo ui. O ke tari whahino hina fuakawa fo o ue fuakawa, mo i Papitaiso whakauku, ta kau whakakau kau ia, ke pehe tofu pehe o Papitaiso. Ko i whakaha ia ho tui ki a Sisu Kalaisi, mo i whakamore i ho anga hala ko toa pē. I o ilo e mahino ke a te koe e ngahi te whitoi mo oni ai toi tapu. O kua koi mo tau kawei e siasi awhitu. Ko o whakapapau ia i alo ofa ai otua. Te ke mo ui mo a ewa ke whena pasi pia mo e ngahi ako naki ko ia. I whakaosi. O koe tui ko e siasi awhitu ko e toi ngā siasi ia. Pia ka ho whakakau kau ia. Ke tari ke hoko koe me mipa. E siasi, kai ngā lotu. O siasi awhitu te watu ke haere mai a Sisu Kalaisi. Kua ngau whanongo, ki whapapau kua whai he kau kenti teite Papitaiso i he ahoni. O ke ahapotu umai, ke tau tari ai kau me mipa koe ni maratu unga i he nau fau i he vai e Papitaiso ki e siasi. Ia hapou, kau kandidati, whamore, ki hangake ki he kakai. Si tua sio ke kakai. Koe aku loto, ke tau tari, ai toko ni mato e ni, ki me mipa o e siasi, a wharea, i he nau fou atu i he vai o e Papitaiso, pia ke kātaki, o hiki hake o ni mato matau ke o lunga. E kau kandidati, ko e pou ia monotari, e he kāinga lotu, a e siasi ki mautolu, ki he siasi, i e fou he vai e Papitaiso. Māroa pito, mo hanga mai lewa ki mu, hoko atu, a e vai e Papitaiso.
kau whataha I he vai bea mo Sion Sapate. Pe whoki ono hoa, ko Caroline Sapate. Ka koe whaifilolo Tonga ia, o e apiako ko Piula. Nā kuolele mai ki hene he kamataanga e tau, whakahoko e whatongia ki tau apiako ko Mispa. Parang mau e hawhainga maarie, wharerea hi Malanga whakakeake heni I Piulani. Panak whaia I haui mawahe. Pena I tuku ai a Sion Sapate, o ne taria e ui ko ia. Whaosinga e ui ke, na whaia e ui, o whakatau te whito me. Kia tō taha te kia ke ne taria no eiki, ko sisu Kolisi pia moe mooni, o sias ahu whitu. Paka hono loto ia, ke teu ia ke ne fōwatu he vai e Papitaiso. Pena e toi tuku mai ai pea sione. Nā ku whoki a uia I he wike pētaha, kai ke whakahoko e Ouau koe ni. Pe he taimi pēna e whakahoko ai e Ouau pe mo e whakatūtu o e porokalama. Ke whai hato e wholau mai koe uhinga koe ngāhi me aifi koe ni, kou manatu ia sione. Pana kāmarewa sione, o eke anki ai, pene os mau e whainga maarie, ke whakahoko ai a hono Papitaiso, hange koia nai loto ki ai. Pea taramai e sione, o kei whai bea ko Tongatapu pe mo tangata I whai whikau. Pea kaure vai ai he whakatūtu, o I ki porokalama koe ni, pea ke hoko pe mo I ahoni, o I kai ngata pe koe mau e he Kolisi Piula, a e nau mea I who'o, ka ku mau whoki, e he Kolisi Piula, a e nau whaifi who'o. O I kai uhinga pe koe fuafua taimi, ke ne whakahoko whatongia I he Kolisi Piula, ka ke ne whakahoko whatongia I he Kolisi Piula, koe tamai o eiki pe mhono waifi, kona kari kakato hana eiki ko sisu Kolisi. Sione, o mawawa loto he Vaini e hahoni. Pe koe roi o buheni ho whamiri, koe nau I heni peke whamooni e mawahe o e aho koeni. Pe hikai te wanga whasisi ai ahoni, ka o kapau o kuwhiawhia ai motu ani, pe mo I ka wako tutuku Piula kotoa pe, I he ahoni, ko whia whakahoko atu, o mawawa loto he Vaini, pe he whoki a Caroline, ko I ngā koe whiri ko mohanga whai I he ahoni. Pai hene pe he, ko hinga, o ko whia, ko me mi pa pe au e ako tutuku e Kolisi Piula, ko ifi tutuku I he Kolisi Piula. Ka ko hinga ko e tamai o eiki, se vaniti au e gospeli, ko whia I sione I ahon, ke hanga Papitaiso koe, I wafa e tamai, I wafa e alo ko sisu Kolisi, mai wafa e laumari e maanioni, amen.
vai bea tala noa pe mo sione pe nai mahino pe ia ko sione pe fou he vai ko e Papitaiso na ku fa hoko anga sione ko e mea lelei au pito ka pau te ke fou fataha pe a moho hoa i he vai o e Papitaiso pa ko fa malo ma vahe ke tangata ek fai kau ko unga ko no fa hoko no mui pe au tokilere mai pe ki he ni pe fa hoko mai e sione e duin e Papitaiso fa taha i pe mo hoa i he a Sapate pe fa feta ia i ke e mafi ko hinga ko tofa hala pe mo tataki hala kalaine ko fa monu ia tu ke tek moa ko hinga ko uia e ki pe amotali pe ko fia ai ko se vaniti o e ongo nei tainata sisu Kolisi ke hanga ia hone o Papitaiso koe i hoafa e tamai alo pe mai lau maari e maonioni amen. Ye lo mai e Papitaiso ko heni ko fai kau e ago pe a mo fine moi ko ni ko fana wako be hen ko la stai falalo pe a mo taina vai bela ko e kai ke wilo ai ngai feitu na hau be me ai ka ko wilo ko me a fai ngata e fili na na fai ka to ai fana wako na e whakaului i he Malanga evangeliona e whai he ni ko e tokotolu pe kutari he nau mātu age nau fōu i he vai Papitaiso ko e ka mea neo whaingo fua ka ko e whiri ki he iki ko e mea whawhaitoi ko whawhetai ki o tua ko e whiri whai he o whine mui ko e ni ke na fōu i he vai Papitaiso o te wai aina mou i ke aho ko ia e hare mai ai eiki ko Sisu Kolisi. Kai ko hui ko homo whiri le rei ki hodoa, o ko whiawhia ai ke uwhahoko ai whikauni ke te moa ko tūtuni he whorofora. Ki Papitaiso ang moa e huawhaita mai, pia mai alo, mai lau maare maani oni. Amen.
Papitaiso kuia ia e talavu koini pe me tatama Tonga ko sakala ia fuafuka. O kai ko toki totaha peni pe me he haa koini na Papitaiso. Na ia e foi toko wha ki mu ana na ufou mai i hea ko. Ai tangata me whiwhine, pana na ufou ko tau mai he vai Papitaiso. Lolo Tonga e koko e whaiwhikawa e a ko he ngai tau ku mariwa tu. Ko e talamo uni na e whoki peki ape whaha ki ai. Pea koe tari pepe me he au mātua. He kai te ma whiri ma au, ko koe pe te ke whiri ma au. Koe preanga he vani, ko koe pe. Koe ko uwhiwhialahi i he lotolahi a sakala ia ke whoki he vai e Papitaiso. Whia mau he tala muina hau mou lotu, whia mau hau mou tokanga. Pea ko ilo, e hoka tala muini koe tāpuaki, ki sesi. Ko ai hele behe. Ko whiwhia ai ko whaifkau e gospeli. Ki whahau ko aia ko tūtuni he te tapu ke whahau ko kia te koe. Ki Papitaiso koe hua wheta mai. Ko mai alo, mai lau maari maari oni. Amen. whainga maria koe ni, koe ke uloata ke tuange ke alu, tā te uwhai ai haui. Kia lau maria e une tari, ai whai toka e vai e Papitaiso, ke tanu ai a hono sino materie, i heine mate ki hono eiki ko Sisu Kraisi, kai toi tuku ki e mui o whong. Koe a kou whawhei atu ai, hataha bei he malumalu e whalene. O ku ke tari e whawhe o e whiaf koe ni. Hongoi o ku ke tau ke whou i he vai Papitaiso, pe kolo toia ke teu i koe, ke whou i he vai Papitaiso. Pea ke mea mai ki mani. Koe ke uhinga e ke Papitaiso koe i ahoni. He ko paupe ke whai a tonaki, pea mo e teu i, o e kandidati ko toa pe kene ilo ai uhinga o ene Papitaiso, pea mo e mea o Papitaiso ki ai. Nga hiria, e te whai ai whou koe i he vai Papitaiso. Ia e nā tau ne tari ai whawhe o e bongo e whawata koe ni, o ko whawhe i koe, ke mea mai ki mani. O e te ke manuahe, o e te ke irifia, o e te ke mā i he ao e kakai. He usai ange, ke te tari a Sisu, pe te tō i hono ni mā. He koe a tene whakatu i taua. I he ta tōpe me preanga he wani, i he ta mā, ko hui koe ui o kune whai mai ke te taua. Tu atu ki hei whia e toenga, kore atu ki e te mōtolu. Mōtolu ko tāpe, o mōruatonge mō whou i he vai Papitaiso. Ha tāpe, whawhei koe, ke mea mai ki moani. Whainga taa. Ka ho whiri. Koe whiri au tonu. O bau te ke whiri ha honi. Ke whou he mai o Papitaiso. Ko whawhengo e ke mea mai ki moani. Whana wako e Kolisi Piula. A pehe ke ataha pehe marumaru e wharendi. E lava pe ke wifea koe ki ho whaife
whai hana tokanga I tina koe. Kai me whitu koe a o ke mea mai mea. Ko whawhi koe ke mea mai ki wani. Papitaiso he mai lahi, ai nei whai mea sisu, koe papitaiso ia, o whai kai ai tala noa mi wani. Te oatai mea e whawhi koe ni. Ia hataha, o whia whau he mai papitaiso, karaki, mea mai ki wani. Oa teke manu wahe, oa teke siam ho kaunga whanonga, oa na kano tuangi ke loa, ai tatari e sisu maa. Te whawhi koe ni kere koe. I longa koe, tamasiko e tahini. A taha mebe te mai sesi. O ke whamu ke whohi e mai o Papitaiso. Koe whawhi ni tuatu ki motolu. Mea mai ki wani. Whamalo atu ki heiwhi, whamalo atu lava tau whatongia e aho koe ni anu whakakato I vai o Papitaiso. Ko kore atu ke maupunou e te whakatau lotu. E o toa mafu, mau whamalo lahi atu ki ate koe. Hoa koe regu mau I heni, mau whanau mai ke wholofola he ane nai, mau kawa e hiwa whametai ngai whasmari e, ko omi he iwhia ko istutuku ke mau whanongo kei. I he taimita tau pe eiki mau kau he whamo oni. O he tanu mo ui ak nau tola si whana wako ku nau whiri kia te koe. Kau maa e whai whipe monoa. Whamalo ate eiki he tuku taimi. Whamalo ate toloi whiuno taimi ke whenapasi ai tui ka me ngau e koia okwhai. Hiwa mai lau maria maa nio nio ka whio I e teki nau tola nao whou he vai Papitaiso. A pēr whangi hono moi atu, ai kāinga lotu, pēr mai whanau ako ki awhiona. Ke tauhi ki mātori hau wha, tau tutuku eiki pēr mai kresa e awhiona. Ke tāpua pēr toa ke te mai, pēr mai alo me lau maria māndoni, ho alo wha, ke ia te mātoru ka, o ana tuku kai whaipe o tangata. Amen. Papapangai atu ai pule ako, pai te kau e ako, ai whamalo, maulunga upito mea mauloto, I o mau mea mai ke tau kau whataha, I aho whakakoloa koe. Taripe ai kau Papitaiso, ke nau lava mai,
E a whainga maari ai kai ngalo tu ke mo whilo aki moia mo ki nau tolu. Kai whakahoko e tupe mua ai whakaosi e tau polo kalama. Lawa pe ai whilo aki ba mo mea ange ki whare kuki. Teu ai he kolisi tutoku, ka wifi tutoku ki mea tokoni whakamama alohi pe. E whanau ako, ko e hape tolu, ko tau to e whoki mai ki heni, ka inga rotu pia mo ngahi maheni e kolisi Piula. E hoko e tolu masila. E hoko e tuai ai hiwa, whawhetai ai kolisi lolo Tonga. Umau whakawhei atu, whakawhe maa whanau te te moutolu. Moutolu mea mai mua, ke tau to e kau whakataha pe i e hoko e tolu. Kai ke to e whaiha pōrea i e polokarama koe ni, ko e hiwa whawhetai pe. Me mei koe polokarama o ku houa e ua, ai mea kotoa pe i loto. O maa whana ai pule ako, ke whakawhei mai ki moutolu. Koe mau ki polokarama whawhetai eni, na e whai ki mua, pia te ke lawa e houa e taha ko mate uhila. Mau whie whawhoki pe polokarama ke kakato, pia koe iai e whie ke whakawhei ati ki moutolu. Kai ke ua ai motu ani ke tukuangi e whainga maari e. Ke uki rea whakaosi atuai ki he kau Palestini, kau iftu tuku. Māloa wito. Mau mea ifi. Mahalo pe koe tau whakataha whakaosi pe a honi mo mou whatongia. O Vaini tau e tolu māloa. Whai mau Papitaiso, mo kuhua i pe hiwa. Si sute mau mui atu pe. Ia honi, kumo whawhoki mai mea ifi. Ke whakakato ake Ouau e lotu. Whakamawhana Papitaiso ia honi. Whamalo au pito. Nā whai kura he whamalo kai more mo tāpu aki. Tupekanga i ki o whakakato atu ki moutolu. I whuaki. Ai mea ifi. Kau mātāhi a honi. Whakakato ake o mau whatongi a i he Papitaiso. Ko whakawhei atu. A tātai ki Palestini o e siasi. Whaiwhekau whanueri mataere. E mea mai. O taitai lelei o whanau a kō mai tainga lotu. Fo ou ke siasi aho whitu. Ai ko unau ke watu ke haere mai watau eiki. Pako whakawhei atu ke mo mui mai e tātai ki Palestini. Tai lelei. Ka mau tai bai man whare kuki. Koe ke tau atau torea kātoanga kai. Tau o pe ki puri ki ai, ka tau puri mai toi kātoanga o e hiwa ai ako. Hanga i ki o whaitāpu e kina ki moutolu. Ka mu mau aha maalolo, tau tau whetauraki i he tolu. Tua whātu.